Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai ku bakku tal minani yennore maada minani nildugol maada ko nilduda kam. Amma mi yidi mi holla goddum dey. Because mawdo anda ke yo mawdo fu suka to anda mawdo ke yo mawdo. Ayina fami holla goddum ayenni anildi kan odi on minani dum yettima do sanne. Fami holla goddum hadisi neddo andi hadisi fu jotta ko yenna burdo dum. Neddo handi hadisi fu jotta ko yenna mo anda dum mo nata jiba mudum. Ayi neddo a wada hunde mada fu jitu mo handata yitu mo mendata jita mo nata harka mudum. To gommi mi Aisha Ibrahim mi nodda inde mada mi mer video sano ta dari tawi welene ma fu na wawi yalta harka video na wawi yalta harka video because ayennata kan fami acca ayennata kan fami sela wadde ko gadami karuwarga ko biata tawa min mi bi jalu na mi bi karuwaga na mi bi dume Allah subhanahu wa ta'ala kanyo andi kefero kanyo andi jalu kanyo andi dinajo kanyo andi laiti do mumina mo ana mumina Allah subhanahu wa ta'ala kanyo andi dum ko didum mi holle ko bida ke hadisi no wada dume hadisi mi wada mi eske min no halira min ni mi wawi mi dawle dawgal e mayde fu wakkati no ko jidum mi holle na dawgal e mayde fu wakkati no to wakkati wari fu a dawlete to mayde du wakkati ma do wari fu a maya amma gada adare hore ma da ke mawdo do a hebi inde ke seku taal bakkunke kana ko wodi non du bakkunke ke ko na yidi kudado fu jahale bakku a heba na yidi kudado fu jaha anka yimbe bakkube difference no wodi amma anka aja a tagal bakkunke kudado bakkunke ko jidon mi holle de anata harkama nata harkama to yenna bi goddo to nata harka bi goddo a wadi a rufi darja mada do am a yenni kam ko mi fote mi wara mi jodo yeta ma mi yennena amma ko mi yidi mi holle de jita ko gadata de acca jodade whatsapp madan merejo itado barke mo jogida ton ko na yenna yimbe na yana wata genna ne mali janna ne burkina faso janna ne moy de accena o min Aisha Ibrahim ayenna ta kan de bala jam because mi yobitito ayenni kam mi yobitito ayenni kam hunduko ko godda ko jod ko layti karwar fu monando debbo gorko wari jodi e whatsapp no wada melmelte no hala ko watta ka anda fu ko halata est ce que andu do hadis kam est ce que ana konkomba kam est ce que ana konkomba non kan na andi ko hadis wiete kam na andi a andi fu a jotta ko yenna goddo mi wadi video sa mi yennema inna bamma mi yennema amma tana yidi an keba barke fu tinna keba cede nyanna innama e bamma dum woni barke na dum woni hadis anani na gada ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi o wi dawda innama e bammu fu no wadi laada mawdo no wadi darja mawdo le yimbe amma anka hebele dum fu e yimbe ayenna goddo forata ke fiye ayenna goddo forata ke ware mi do gomi do mi forana ke mi fiyata mi forana ke mi warata durgina fami holle de nata harka mada video odu wala futa ya hata to jalu fu an woni jalu to karuwaro an woni karuwaro min mo jiata Aisha Ibrahim min mi ana mi karuwaro ana mi jalu jungo nana e nyamo ay gada an fu yo halal an dunya mammi mi nyamata haram fami holle nana an jalu balo jodingo akra ko anda ko wadata itangu barke sagitingo sagiti jalu anda fuko wadata de nata no yenna yimbe na yana wartake mi jalu mi anda fuko wada mi andu ko wada mi ayi ummido naati le TV no hala taw anda ko halata anka anda ko halata audios mada fu mi ye 100% don fu rubbish halata audios mada fu rubbish ayenna burdo mabbe yennata be fu ba ko engal mabbe be loti ayara bami Aisha Ibrahim mo darata na yawni o mi loti ko engal ayara amma tane o ayitan ko wata rubbish mada e social media mada fu jita no gatta nosis mada e hala mada anani na jita ko gatta jalu balo fu burema
karwar purema because mi kam yiya gorko dari melmalti whatsapp no yenna rebe no yanno walto no yenna o nyamu innama do gonda fu anani na nyamu yaya ma do gonda fu ko bimi ma fu an waddani horema jenno de yenuda kan andudo dina andudo mumina halata ko haluda ko handudo hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi yanata kan ko biida ko biata min tawa mi wata jodi suudi dawgal allah subhanahu wa ta'ala allah wadana mayde e dawgal dunon wakkati wari a dewlete wakkati wari do ayaha mindu wakkati an woni wari ta daru ke mi wala worbe dewlobe hande wakkati onno kullu nafs don shi nata taita imada nata hankali mada de jodda akra mada sup jita harkaji mada dinata tayidi keba barke life mada tinno da keba golle lobbe golla de nyanna innama e bamma de jodo da ton dum woni barke amma jotta ko social media na yenna bi goddo a andama biya jaalu de karwari jammo wari suddoto de jammo wari andi gaddo fuddo milata bandu no wada tawa yimbe mada no wada dum wadi miluda ke mindu mi iri mabbe no mi kay hana mi biri mabbe no fami holle nana mi ana debbo wato to sarra jamma yaha tawa gorko non fami holle nana anam dumi karwaru to margol fu mi marama mi Aisha Ibrahim mi marama fami holle nana robish mada fu a halan fu acca hada hakkunde mada e akra mada e whatsapp mada e rubbish mada ta dari video wata dari fu forget it. It's not by force you watch it ana by force dara videos na by force we are dara videos tawa ajabo de goddo jilda bakku tondo gidit agato da akra na soppini do e sudu boxi di ko wi ake akra na manito donke akra sudu akra gonda tawa le box kios mada anoto da rubbish ayanata be acce be mi Aisha Ibrahim ayanata kan de mi acce do gonda fu video o mi lamno du o yilo to dunia audio on no yennin da kan yilil a dunia ro ni no video on do inshallah makana lahu wallahi summa tallahi shukran wallahi video o wala fu to yahata janno den ayenni kam minya jennuda ayennu ka innama yennuda ayennu ka bama yennuda nyamu innama to gonda fami holle goddum ayita har kama fu yita har kama ananga golle ma minata jiba mada mi jilla natum bone anon wada video sa mi yanne goddo nanani mi noddi inde mada mi yennima nodda kan yenna kan mi wada no a video an gada jenna kan nida group I don't care but I know that I'm not forgetting no andi mi yobitito no gada fu mi yobitito because mi bi halal no nano e nyamo jalo jotto wada ko gadata because anka jalo fa tiagal mudum dukoy a jalo fa di gotade tawa innama mare we lawolo halal ko hebi ma tawa makon kombo yo waldo ko hebi ma bi bunnaji jodo social media kan no wada ko haja ke mi Aisha Ibrahim no handi haleda a handi wada hore ma wazu because an yennata yimbe min video mi yenne yimbe mi yenne goddo hande mi nodde inde o yenmi amma anka datu non darra joni nodda president nana ku fadu yenna nodda jom mama jonna yenna nonna nodda president Mali ta anda felawol Mali to heedi ummada nyappo e nyaptata fu mada jodda andres whatsapp mada nyollo tawa ma whatsapp phone on mata wan Nokia manu ko jodo wada rubbish man ko tono yano warta no wada tuno makko no yano warta wala fu mo buruda ta bondo fu gada ko Allah wade ta gorko ta dimo gada ko Allah wade mi Aisha Ibrahim mi dimo du mi halal du ana mi jalu hano anniye amma mi yidi mi holle de anata golle ma funata golle ma to jaaba to mi fa ayma mi kande yanuda kum wallahi summa tallahi do gommin fu mi yennata mi nilde do ananan de jennuda ka yeddu fu jodda gadi yenna ko wallahi mi watta ko buri non dum mi yenne mi burnene mi nilde fasindu hettinodo mi ana mi jaalu hanu ni annonde ana dum mi bakkunke hanu anno a hebi inde ke sehu
sehu tal anka hebe inde yayi tagma wallahi hebe tagma taw ma anda no labiltera ko adada inde nen dekeda bi bunnaajo jodo ton kandi wala ko wadata se gennodo yimbe tan yenna o nata o wultodo walla ono accimo kedara man balado podo no piano fa puson kundu ko mudu walla yenata goddo jango amma mimi dabbo no amma ko wada mi madu ikka ma biada fiyama mimi dabbo no ko wada mi madu ikka bi afiyama jalu balo bi bunnaru ba ma anda ko wadata jodo Facebook YouTube WhatsApp mudin jalu jo itaro barke anda fu ko wadata se nugo mo mawbe skabe ay to mi to darja mada no fu mi yenana mi war mi jodo mi yenne amma arufi darja mada sa anda darja mada fu handa mindu mi anda darja mada audio mo ni luda fi sabidi leta agorko dimo andudo jango mi rima fu jotta ko wi ani bi goddo a andi jango a rimo no andi no wadi fu na wodi dewe jornge itangel barke tonke kany woni deka no wadir fu kany woni deka rimente du a yoppandu biya amaya du yoppadu dara jannade yanata da miluke jango daranta ko watch for tomorrow daru ko jango yom inti bukra ahad daru inti daru hore ma fa woda dara bandu ma do fa woda dara ke hande yo an jango du yo goddo ko ganda na wada yobi ma yobi ko andata ko gatta ko robbi ko gonata na wada ko jannode ko ana goddo gonda na yena ko wallahi bi ma do gonda na resana no andi no wadi fu arima tawana wodi du jali do eno andi ana halal ka jali ma jo indato because gada fu jodi do yenni bi goddo kay yenni Aisha jo goddo kay no handi kandu layto jalu min mo jata mi ko walla ana mi jalu ana dumi karwaro ana mi ashawa tawa wona ashaw tawa male ci osmo wona kraton ko no wonno wada yobi mako kanko no wodi ni kanko nika nyamu inna ma to gonda fu fami halle nana inna ma yanuda kan yimbe maada yennitida wallahi le falmi maada yennuda jennode famil maada yennuda da jennode jalu fuburema karwagal fuburema bi bunna anda ko halata se jodo an est ce que anna andi bakul huwa allah kan na kula uzbi rabbim falak na andi nabba alhamdu fana andi anda bagotu hadisa andi hadisi fu hadisi wi gara jodda so whatsapp na yenna go I'm eating food. whatsapp anani na whatsapp ta joda yenna goddo rubbish awadi fu jodade milolade dara ko halata e whatsapp mada e Nokia phone mada mo Nokia whatsapp mada awadi fu jodda dara ko halata miloda ta anda fu jaggoddo jangine de hala nyammu innama nyammu yaya ma do gonda fu anyada feke ma an woni bi jalo an woni bi gotare an woni karwaro dar waro ya goddo karwaro dara shawara ya godda shaw fi sabidillah mina ma da monande a shaw mi ka mi andi ko wadami mi andi ko halami alle a anda bagotu a jodi tan a yenna be nate harka mada nate jiba mada anda kina a wuri du sakkona a fofi yennado do gomme mi andama a anda ka a yenni kan audio on du wari wod min mi yennete mi andama do gonda fu anana mi yenni ma mi aybe kamma mi witi mi aybe kamma ko gatta fu gada ko Allah subhanahu wa ta'ala o wade because ando da hadith jotta ko yenna goddo mi yennata goddo amma annato jiba am fu wallahi subhanahu wa ta'ala mi atata wallahi dum kam mi jawata e life on de nato da jiba wallahi mi yennate ba ammoy haja to ha do eta fu hada mi ande awata warika jungo yonki fi jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni awata warika goddo fami holle nana gada ko Allah subhanahu wa ta'ala on wade mi Aisha Ibrahim mi nindima video on ko jidda fu hala wallahi no mi wadi ready mi wade ko haja da fu no mindu gonu mindo salamu alaikum